Bog svima, dobrodošli u Irena Skro Cafe. U današnjem videu ćemo naučiti neke korisne fraze ako se recimo dogovarate s prijateljom ili prijateljicom za vikend. Kako planirati? Kako se dogovoriti? Prije nego krenemo, velika hvala Patreonima na njihovoj podršci. Ok, idemo vidjeti 5 korisnih rečenica za planiranje vikenda. Broj 1. Što radiš sutra navečer? 2. Imaš li neke planove za vikend? 3. Imaš li već nešto dogovoreno? Idemo vidjeti 2 moguća odgovora. Nemam ništa u planu. Ili već sam se dogovorio. Već sam se dogovorila. Ok, ako želite učiti više riječi i dobiti više videa, posjetite moj Patreon profil. Link je u opisu dolje. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao!